goste nam je došao gospodin Robert Špehar, event menadžer za mnoge uspješne manekenke, pjevače, organizator partija i to ravno iz Stuttgarta. Bog. Bog. Lijep pozdrav svim gledateljima 2K TV-a. Hvala, kako si? Odlično, prva liga. Evo, tu sam još malo u Zagrebu, vraćam se uskoro nazad, pa da iskoristimo malo, da razmenimo informacije. Da se malo podružimo i da saznamo što ima zapravo kod tebe, jer evo i gledatelji su mogli u najavi primijetiti da imaš puno titula. Ajmo krenuti recimo od event menadžera. Event menadžera, eto, malo da skratim, organiziram u Njemačkoj evente, koncerte sa našim izvođačima i sa našim DJ-ima, što znači unajmim diskoteku jednu veću i onda jednostavno disvira naša glazba, urbana glazba, zabavna glazba itd. Čisto da se malo vratimo na početak, ti zapravo živiš u Njemačkoj cijelo vrijeme, a podrijetlom si Hrvat i otud recimo taj neki poriv da zapravo hrvatske pjevače dovodiš u Njemačku i tamo zapravo za Hrvate koji žive kao i ti, možda da ih približiti sa hrvatskom glazbom. Točno to. Evo ja sam kak se kaže, čisto gastarbajtersko dijete. Roditelji su mi krenuli 70-ih negdje u Njemačku. Ja sam se rodio tamo i dosta sam bio povezan sa Hrvatskom. Dolazio uvijek preko ljeta i više puta preko godine, a od 2002. do 2006. sam i živio i radio tu u Hrvatskoj. Tako da sam i tu bio neke partije organizirao u nekim klubovima koji su tada bili poput Gapa, poput tada još Lake City. I bio sam jedno vrijeme resident DJ u Hemingwayu. A uz to je normalno gore nastavio sam sa svojim partijima. To znači tada sam radio bez izvođača, nego čisto s DJ-ima koji su puštali našu glazbu. To je bila neka baza. To je bilo fundament u biti svega toga. Ja sam tek u zadnjih, ajmo reći, 2-3 godine počeo domaće izvođače dopeljati gore, organizirati koncerte kao bombon uz te moje partije, koji su same po sebi išli, ali sam htio nadodat bombon jedan. Kako ljudi reagiraju tamo kada čuju u ostalom hrvatske pjesme? Evo, pošto je publika koji su gosti tamo, to su većinom isto kao ja, znači Hrvati koji su gore odrasli, koji su možda neki koji su došli tokom rata gore i ostali onda. Vrlo im je to drago kad imaju mogućnost na takvim nekim atraktivnim lokacijama sudjelovati na takvoj jednoj fešti. Iako je bilo skroz na početku tvoje karijere, moram spomenuti čisto da te gledatelji malo bolje upoznaju. Što je Erotik i kako si se ti našao u toj priči? Erotik je poznati jedan band act iz 90-ih, znači dok je bilo vrijeme Eurodansa. I to je David Brandes, producent toga bio, i oni su kompletno restrukturirali band, pošto je bilo nekih problema na azijskom tržištu sa frontmanom koji je prije bio. I onda su mene upoznali slučajno na jednoj reviji i upitali me da li bi ja tu htio i želio sudjelovati u tom aktu. Pošto je to, ajmo reći, neka vrsta trash glazbe, nije to neki moj stil, ja sam više iz hip-hopa dolazim i to, ali je čisti biznis bio. Oni su mi objasnili da ću imati samo jedan nastup na televiziji u Njemačkoj, jedan koji će biti u jutarnjim satima, ali nisu mi rekli koji, tako da je to isto bilo nešto u šta više nisam mogao jednostavno više reagirati. Ali moram reći da mi je putovanja i to što sam tamo naučio i doživio stvarno je isplatljivo. Da. I za biznis i za doživljaj itd. Prije nego što krenemo dalje, možemo li gledateljima pustiti tu pjesmu? Vjerujem da je većina vas zna. Max Don't Have Sex With Your Ex. Yes. Gotta warn you.
Evo ga, to nam je bio taj poznati video, uostalom jako poznata pjesma. Znači, kažeš, super baza za daljnja poslovna iskustva. Definitivno. Definitivno imaš mogućnost vidjeti kako funkcionira biznis ispred stage-a. A imao sam priliku, pošto sam bio jako blisku producentu, sam vidio kako funkcionira marketing u pozadini. Tako da mi je to jako puno pomoglo kasnije u mom radu kao menadžer, kao projektant nekog proizvoda. A kakav je čisto bio osjećaj nastupati pred toliko puno publike? Ovako, u startu je malo osjećaš se neugodno ti je i imaš tremu i sve te stvari, pošto je tad bili smo u Nagoji, to je bio najveći koncert gdje je bilo 12.000 gledalaca, bio je s nama Skuter, koji je tada u Japanu bio nepoznat kao izvođač u to vrijeme. I u startu dok se ne opustiš. Kad se opustiš, put your hands in your air, na lijevu stranu, na desnu stranu, a Japanci su jako komunikativni tokom koncerta. Znači, ti digneš ruke s desne strane, oni svi s lijeve strane. Da, ali to baš koreografija, to je baš, ne znam, nadareni su za te neke akcije ovako, tokom koncerta i tokom nastupa. A obožavateljice? Pa dobro, gledaj. Moraš nam sad ispričati neku priču, je li bilo grudnjaka na pozornicama? A bilo je svega i svačega, ali to ti je čisto površinski. Mislim, oni bacaju svega i svačega. Meni je bilo smiješno, interesantno da ja nisam znao da je taj akt tamo toliko popularan. To je više bilo. Oni ti imaju u 10 godina napravili su 30 albuma, koji su svi bili među top 10. To znači 3 albuma u jednoj godini. Ja ne znam ko to može producirati. Mislim, jednostavna je glazba i sve to, ali opet ima tu pozadine, marketing, to treba biti stvarno temperirano sve da bi to bilo efikasno i da bi se dobro prodavalo to sve. Tako da kad smo došli pred tu dvoranu sa Stretch limuzinom, ja sam mislio idem ja van, izađem van kad napolju fotografiji. Da, i one ljudi. Japanke s onim kikicama i onim bijelim čarapama i vrišti. Ja sam se najprije vratio nazad u Stretch limuzinu i gledam kolegicu, znaš. I sad ona mene gleda, veli, pa jesam ti ja rekao, mi smo ovdje full popularni. I ja rekao, dobro, ali nisam znao sad da je tako, znaš, ja kao da nije ništa, ja prsa napred i izađeš, prođeš i Preživiš to. Preživiš to lako preživiš, ima gori stvari. Dobro, sad u biti da pređemo na tvoje malo novije projekte. Što je Croatian Sensation? Ovako, Croatian Sensation. Croatian Sensation je jedna ideja stvorena iz situacije, a situacija je ta da naši domaći izvođači, pošto sam ja u zadnje vrijeme naše domaće izvođače angažirao gore za koncerte, naši domaći izvođači gore jednostavno su jako loše promovirani, zato što dijaspora mora uzeti kartice pa plaćati a toliko tih kanala iz regija, ajmo reći Balkana, bivše Jugoslavije, imaju sve to besplatno gledaju. Znači, ti sad ako nekog Hrvata gore pitaš za nekog domaćeg izvođača iz Hrvatske, njega ne zna, a narodnu glazbu zna jednostavno iz tog razloga zato što mu je besplatno dostupno sa više kanala, sad da ih ne nabrajam, ali znaju ih svi. Ne. I onda sam imao razgovor sa jednim dobrim prijateljom, Romano Sole, koji ima prvu hrvatsku glazbenu školu u Njemačkoj, jako je efikasno radi, dobro radi, uvijek svira na domovnici, na Večernjakovoj domovnici, koji su nam i medijski pokrovitelji tog projekta. Imali smo jednostavno jedan razgovor gdje smo to sklopili tu ideju ajmo je realizirati. Idemo stvoriti jednog pjevača, jedan act band, to ćemo još vidjeti kad dođe do finala, šta će biti, da vidimo koje resurse imamo, onda možemo tek odlučiti. Ajmo stvoriti hrvatski band koji će pjevat hrvatski i engleski. Znači, ovi koji se prijavljuju moraju pjevat i engleski i hrvatski, zato što će ići onda internacionalno. Ali hoćemo preko tih mojih evenata koje ja već onak organiziram, progurati i promovirati to.
A da li je bitno da ljudi koji se prijavljuju budu dakle, hrvatskog podrijetla ili zapravo se svaka nacionalnost može? Baš moraju imati hrvatskog podrijetla i to je to. Ne? Znači, to je ta priča. I kako to sad za sad ide? Super, evo, mi smo full zadovoljni, nekad se iznenadimo kako to uspijevamo, jer jednostavno znam iz takvih projekata da treba jako puno ljudi koji tu trebaju da rade u tom nekom projektu i di se neke dijelove vizuali, tralalala, to se sve mora outsourcat. U ovom slučaju mi radimo sve sami. Romano se brine oko glazbenog dijela, znači onaj stručni dio, pregledava te video snimke koji nam šalju ovi koji se prijavljuju, onda oni video pošalju nama, Romano to pregleda i onda smo izabrali za svaki grad po njih 6. Znači radili smo u 2 grada, to je Stuttgart i München, pošto je on iz Münchena, ja u Stuttgartu, tako da bude neko na terenu. I ja odrađujem ove ugovore, vizuale, to ja radim sam. Tako da sa malo troškova možemo pokriti taj takav jedan projekt. A sad kad si to spomenuo, dragi gledatelji, i to ćete moći vidjeti. Pustit ćemo jedan baš tvoj video u kojem se priča o Croatia Sensationu. Jesam dobro rekla? Točno tako? To. Zato se ugodno smjestite, pogledat ćemo to, a onda se mu vraćamo natrag u studio gdje nas čeka Robert i nastavljamo pričati.